Dumata na kunci patah dero. Mi tangi gelu. Cek makin beri peserep. Tak dem tedung. Hari sudah kesempatan dalam kesempitan. Kecok boy dari makai kocak diljai. Tiba mulai kosong. Ayah kena ada bentak kontak kabar. Tau saksar dari. Mereka ke parek? Tayiran. Tujuk. Tak keluar. Tak keluar parek, panas deh yo. Beda apa parek nih purna parek? Anu ran. Derem itu sekon penir ya. Mi corak jen semelanan. Resem derem parek. Imanggana mun sebeda na jairwa ilang mana mah. Hilang derem memiala bola parek. Duh, hari ya tening toro dari ya parek. Tayiran. Manggana kok kalian dendar ya benih kenapa? Kok dendar yang minta acara? Karena kakir ya reng lapangan. Sukon ibenya mungkin dah paham dengan iteng karya. Iya cara apa boleh parek? Iya sasari dia. Iya pokokon parek. Makura apa kanan sapa? Mau lepat dengjek menyana. Oko maki. Makura apa kanan tibi? Mau lepat dengjek ngecok. Pekot. Cek torot meletak ke manen. Ibu kon derema cara supaya jadi sikon penir ya seamanah. Jadi engkau lepas raga kaki lah. Kok mau dia ya? Iya parek. Edem aja. Keluar ah. Lu kok ngeding sepeda jai hilang kok malah aja. Iya nyan pak. Tak tahu kiyang kok. Inja jo. Cek saya kata kok korek kakek atau koro noro ide dalam masalah dia jo. Mau kakek sampai terlibat ide dalam masalah dia. Terus terang dong kakek mereka kocak tangan. Narik kok tak bisa bela jo. Apa pak? Parok noro lah kok ngaji. Oh iya. Korek tak norongku kakek jo. Halo kon ki. Mi cair deh Jibril. Apa dak remah ke? Cek Jibril. Benih Jibril pun tak cair. Oleh di mapai besar Jibril. Apa dak remah cong? Usaha ke laki. Marah Jibril minta pesan Jibril. Kini ke beli paket. Mau tuh si minta ah. Ya pecet tengah dulu deh. Pun minta pesan. Torot tak apa Jibril maketan aku pesan Jibril. Mungkin suruh micet. Apa tuh orang mun tanda ki? Kok apa aja kon hari? Duh, Ria mun teh becetan di WC. Tinggi becetan di harga diri. Anda anjak ki, mun tanda kok man kon hari. Iya mar Bril. Loh, dei mun trole pas ya nar teng-tengan re. Ayo babaren teng-tengan. Ngene lagi. Loh. Ala ko apa boy Jibril? Ini corak ajair mulolo. Mungkin nyaman kok nuhur Bril. Apa ki? Telak ko risiko ki. Risiko dari Bril. Minta ko cari risiko ki. Cekin pada olen pet nyepet. Kan lepak kumpul lah kon Bril. Ada apa ki? Ya apa sih nah kau tak minta? Metu standar apa sih? Kau mau lihat? Assalamualaikum. Parek. Assalamualaikum. Dem apa cari?
Barek. Enggak kerja ya? Iya, Barek. Kelak lah. Iya. Tajuk. Anu Barek, engkau dan nak deria terus abri nak tahu kaki je sengkok kehilangan malam mah. Iya tahu kok ke. Ti ni pasal telun. Sengkok pada ki nyari jalan. Iya sepora nang kok Barek. Iya rengkok re termasuk amak ke kakek. Iya sabar je sana usah becet ngercet kereng sepuh. Iya lebih biasa. Jarang datang kewajiban ngayumin masyarakat. Ya apa boleh. Bener kakek sekehilangan sepedaan aja. Tapi mon sestona benih kakek sekehilangan. Munting ini akhirnya boleh. Engkau sekehilangan benih kakek. Sebab engkau dia termasuk kebayang tua yang disukon benih. Terus terang dia. Abar ya tengka abar. Kan kau cak sepedaan kakek hilang. Apa boleh pas kakek kidena? Iya mangkan ubah dari rumah boleh balik. Cek engkau lu termasuk amak ke kakek. Lu mi pakai lu kopi ri. Lu mi pakai lu kopi ri le. Taring mana kakek sepai kak. Imun semanis sengko. Lebih ada apa yang mun kakek. Oke keluar le. Dama kak. Biasa ntar kun sahral. Mengkorentar kon sahral itu kau nyambiare. Iya, saya ngibare mau pah tepalang bede lar kaber. Dua ke ru deh ya. Ini acak-acak kakek. Iselen lawanan. Cedem masih beda. Ngaramu nabek si gugen cek tani nabi orang. Ketel mau temu, mau tak jebut cedek. Jong, ya nak lu. Ya Apa teh? jadi nak lu. Lu kaki ngetel tentang sepeda ya, Jong. Sepeda apa teh? Sepeda Jupiter, Jong. Tak ngetela teh. Cara apa teh? Lang malam, Jong. Kayak nginjak mau temu kadir, mau pegelar karena. Mana kelar-karan nang kin bele deh. Nang tenaga nak. Ral, Jap, tujuk. Ami nya benyana. Ini sehari mer Jap. Siapa sih ngucap sehari mi? Siapa ke piaki? Ami nyuruh kau denaran. Diceng beda parlon Jap, mentede parlon soro dena ada ya. Perlu apa? Tahu Jap. Wak sepeda nejai ngilang panjang. Pak cari ke apa dena ya apa seragam kok seru sariyaki. Dia sebab viral. Saya semeresem di sekompeni ya. Tahu Jap. Tak mun abe benih berjalanan ruah. Cering abe berjalanan. Kutu mun beda apa-apaan abe saya penting mun kehilangan. Lu pada remeral sepeda aja dah. Iya derem Jap. Angin ku siapa temu ji sepeda. Mun pasti temu Jap sepeda ji sabe di matangmu Jap. Cepat cari ke sedena kroken tak nempuakin ke seko. Lu pak cakap kerja beri saya berempat kaki. Sebab tu lagi pun nempuak. Njo mon kakek Jap. Dumi le pese mo lolo. Tidak orang meral. Mun sumbang pada kita tidak besena. Cuman apa ke sendiri? Cari sendiri serba mahal sekap mineral. Itu mun sumpah pada kita tidak pulsa. Tak mau tidur di Roma. Long bila. Mun jangan molotan ral. Kau lengakan. Mulai kau le berkat ral. Kau mulai baik. Demak kakek. Apa nyale ral kok mulai ral. Menunang kita kau todus. Tapi tak kau serogi ya kakek. Makai udah nggak soal matan kap. Biar mau pada jiran. Rem kakek dia. Tak kerori saya kabar lo kakek. Yang kerori beli rokok dan bensin. Iya, sampai siapa kerokeng tungging kalau minta tolong.
Andi perempuan kenapa boy kaki ban Sahral kak? Tahu lek. Sepeda najair elang. Ya Sahral pah minta tolong ke sengko. Engkoro pahirikan polisi. Duh, kisari dema boleh kak. Tak lupa kun lakonan anruwa. Neng raple nih bini lek. Siapa gampang narko orang gak kemung kita tahu jelas. Gua bahaya betul dus biar orang. Dua apa kak? Cek Jibril lo cek belengar. Banyak yang keelangan dina kak. Keng sami rame terus ke Sahara larua. Iya mungkin bini. Muni boleh bah ngelak gara pesitu. Pak kroge ngajeng-ngajeng kelar garan karo. Pur, sing ngajak kasan jauh mulai sepeda kok ake Pur. Mau sampai bongkar rahasia hari Pur. Palang kan? Palang. Rahasia apa Chan Jibril? Aduh, mun tak pecereng kok ya, siksa tangtunya tibir ya. Aduh, ya Allah. Jara apa sepeda ya? Jangan minta ke Jibril ya. Jangan sepeda ajar dijual ke sengko. Aduh. Oh. Gimana? Ya. Apa sebenarnya Pur? Tahu Jap, mati yang tak normal. Mati-mati apa Pur? Ya mati Jap, mati tak odi. Cila pedang mati kita nyaki bi kakek. Cuma kakek Pur. Sambil kakek oleh di mes sepeda agak dari Pur. Palang. Ya mele Jap. Iya palang kakek Pur. Sambil kakek melek siapa dari Pur. Lu sering ngajak lagi kening rap-rap kapi dari mi pagi ibli bi kakek. Mele ke Jibril Jap. Apa Pur? Melek siapa yang hibur ngucap? Mele goreng. Melek siapa sepeda dari kakek? Mi pah ngok abenta. Mele goreng Jap. Melek goreng siapa Pur? Neroko kakek setia. Kok curiga ke kakek ya? Nurudung Jap. Maju sih nyapa bentar lagi ke Sahral kakek. Kakek dia mau nerot-torot. Neroko ihur. Cukup. Topak seberan dah. Odin. Odin sepeda aja. Tahu di. Minta Odin, Pur. Tonton, minta Odin, tonton, mayu, tonton. Kak, ini bah bedi kakek sepeda ini dekat macretan. Topak. Launan toko labu. Awas. Taju, sek kulian. Saral. Taju reh, benih apa ya? Apa? Kaki Jap. Iya Ran, Apa Jap? menjawab apa? Sepeda nah. Kok curiga ke Pur ya? Pas urus TV maju. Tekan. Lu apa maksudnya Jap? Pas tanya ke TV ke Pur. Ya sepeda deh. Lu meledim kagak sepeda deh Pur? Mele goreng. Jujur. Kayak mereka siapa sepeda ya? Pulang dinjai sepeda hilang pada bender ya Pur. Sepeda merah banyak Jap ni kerukun ria. Kok mele kering jauh. Saya ngapa jujur kakek Pur? Kakek mau tak jujur Pur. Kakeknya yo kok makin. Pun kakeknya termasuk ucapan ada Pur. Pur, jujur. Kakek tahu esennya apa? Jangan sampai dari keanginan ya Pur ya.
mun sampai dari keanginan pur, makanya kaki jin rokek tabu pur ya. Bejujur. Mulai lekas mari kelakuan dia. Iya kok mereka Jibril. Kalian tahu Jibril oleh itu. Lu ongguan pur. Iral. Padang. Tetira paganan korpituan sa taning ratarak oreng rungo dari. Di padang aklar karan. Cong! Jibril! Apa Pak Dewi? Apa Pak? Lu Cong, kakong gua racun sepeda ke gapur Cong. Jangan siapa Pak? Cong ada yang kakek, kipur gapur ben rancap dan nak. Cukup tak sengaja nggak ada dincai Pak. Sacil nggak ada kunci patah, kayak orang tak lem tedu. Deti makin dincai bikok ke Bapak, tepung mulai kosong kok. Bukan kakak tolong gua kerja macam. Nak koncar kah? Yokom kakek setia. Ketomaan kaki. Assalamualaikum. Salam. Ral, apa Ral? Tujuk nak ke? Udah apa Ral? Ibn Jibril apa? Anu Pak Rek. Ya kok nyon sepora sebelum Pak Rek. Saya kok minta tolong kasus sepeda dari Berindo cok terus sakit. Beda iya Ral. Benih deh iya Pak Rek. Saya stona sepeda ruang kok etam mulanan Pak Jare. Keng mayung kok minta tolong ke kaki. Kasus suruh tutup gendina, cek pelanceng kaki. Loh, mana iya Ral apa? Otomatis mun sepeda beda sejelas ada kau tunggu kau makin maleng. Pas sepak masyarakat Ral. Ting sepeda beda pas maleng teo kau makin nah. Jereng deh iya Rek. Saya stona sengaja sepeda aja tepak anak TV. Ya Jibril ria. Teti mumpah Jibril ya yo komaki Pak Rek. Tak pas tahu masyarakat. Pai pokok masyarakat tinggal gesengko. Tak ada artena. Terus pahdar mereran. Ya muncan koro Pak Rek. Sepeda ruang bebendi. Jibril yo komaki. Mayu kasus itu tuh gendina. Engkau pas serah ke kaki. Siapa dari ya? Mun tetireng tuh ada pemijit. Jalur ke kalong-kalong. Mun ngatur tingkan anak foto. Mun salah. Mun sesalah bela. Ting sebenernya pak nenengi di emak. Terus pada dari ya Pak Rek. Iya kok magi ya Jibril ya. Aku kaki sekali mun nih bebenih ya. Kota. Beli tak ketomanin. Iya kok magi ongko Pak Rek. Iya. Imun deh kakek ya okom Jong. Melelekas mare film re Jong. Mingko Pak. Kok kan Pak Bupan ribi kakek yo kok magi yo. Nih mu bende kakek. Minjera kelar karan. Iya.